Muganwa Gonza turagushimiye kwemera ko tuvugana. Umukuru w'impuzamashyaka MRCD Bwana Paul Rusesabagina unashingirwaho mu nkuru ibarwa muri filime yitwa Hotel Rwanda yerekanwe mu itangazamakuru gusa RIB ntiyavugaho yafatiwe. Kuri wowe nk'umunyamakuru w'umusesenguzi ibi bisobanuye iki? For the government of Rwanda, I think it's a big achievement because he's one of the most prominent critics of the government. Ni ikintu gikomeye n'insinzi ikomeye kuri leta y'u Rwanda kuko numwe mu banengaga bikomeye leta y'u Rwanda. Urabizi ko yatangiye kumenyekana cyane ubwo filime Hotel Rwanda yasohokaga muri 2004 ikabigira intwari. Nubwo yanenzwe na bamwe mu barakoze jenoside gusa n'umwe mu banyarwanda bazwi ku isi. The fact that was opposing the government and his group had a rebel kandi rero kuva yararwanyaga ubutegetsi ndetse umwe mu bayoboraga b'ishami ry'umutwe w'ingabo y'ishyaka rye akaba yarafashwe n'insinzi ikomeye ku Rwanda. Ndatekereza ko bizanagira ingaruka zikomeye ku mitwe irwanya u Rwanda iri mu buhungiro. Kandi ndatekereza ko banakwiye guhindura umuvuno mu bikorere yabo kuko bitewe n'imbaraga u Rwanda rufite ntibizaborohera. Reka tuzarebe ibizava mu rubanza rwe. Uravuze ngo bakwiye guhindura umuvuno. Waba wavugaga ko bakwiye kurekeraho gukoresha intwaro cyangwa se bagasaba leta y'u Rwanda ibiganiro? Washakaga kuvuga iki ubwo wavugaga ngo bahindure umuvuno? Uko bazabigenza sintuzi ariko gushinga umutwe w'ingabo kuvuga ko uba witeguye kurwanya leta kandi mu buryo butemewe mu busanzwe. Urabona bateye u Rwanda rimwe na rimwe bagatsinda mu buryo bukomeye. Urumva rero biri no mu bigize ibyaha bakurikiranyweho. Gukoresha uburyo bwo kurwana rero ntibyoroshye kuko uba ushaka kugirira nabi ubutegetsi buriho. Bamwe mu barwanyi b'iyi mitwe bakunze kwicwa biciye mu bufatanye n'ibindi bihugu cyangwa bikavugwa ko ari igisirikare cy'u Rwanda ubwacyo cyabishe. Ese umuntu yavuga ko ifatwa rya Rusesabagina cyangwa kwicwa kw'abantu nka Mpiranya twavuga ko ubutegetsi bwa Paul Kagame bugenda butsinda ababurwanya bitwaje intwaro cyangwa wenda byavugwa ukundi? I think the biggest mistake the opposition made is that they chose to confront Kagame and his government. Ntekereza ko abarwanya Kagame na leta ye bakoze ikosa rikomeye ubwo bahitagamo kumurwanya bakoresheje intwaro kuko bahisemo uruhande azi neza asobanukiye cyane. Ku kirebana n'igisirikare n'ubutasi u Rwanda ruhafite unararibonye bukomeye hirya no hino ku isi no mu karere by'umwihariko. Ikirebana n'ubutasi baragifite. Hakwiyongeraho ubufatanye bamaze iminsi bafitanye na Kongo Kinshasa bigakomera kurushaho. Byatumye iyi mitwe itsindwa bikomeye cyane ubundi abasirikare bayo bakanicwa. The different groups based in the Congo were either captured or shot or killed. Remember the death of FDL field commander General Mudachumura. Uribuka urupfu rwa General Mudacumura wayoboraga FDLR, hari n'umwe uvuze wa Rudurunana ndetse no kwa Rusesabagina. Ubwo rero bahisemo abo badahuje imbaraga n'u Rwanda rwamaze kubaka ubufatanye n'abaturanyi. Nka Rusesabagina rero we aho yakuwe hose byerekana ko ari ubufatanye n'amahanga. Ubu hashize imyaka 26 u Rwanda ruhora ruhanganye n'iyi mitwe rurwanya. Ese umuntu yavuga ko bikwiye ko ruguma kurwana nayo cyangwa rukwiye kwemera inzira yo kuganira nayo? There are 2 points here. Number 1, the armed groups are not sufficiently powerful to force the government to talk to them. Hari ibintu bibiri. Icya mbere nuko iyi mitwe nta mbaraga ifite zo kuba yatuma u Rwanda rwicarana nayo ngo baganire. Nta kintu bagezeho gifatika cyatuma u Rwanda rwemera ko baganira. Nta leta yo mu karere yabashyigikira. Ubundi haba ibiganiro ariko inyeshyamba zarembeje leta. The country has not achieved the decisive of definitive political settlement since 1994. That's why we still remain rebel groups. Nanone ariko nta wavuga ko leta ituje mu buryo buhagije kuva 1994 ari naho hava izi nyeshyamba. Imwe igizwe n'abakoze jenoside banafite ingengabitekerezo yayo, abandi nabagiye bashwanye na leta y'u Rwanda, abandi bakaba bavuga ko basaba ko urubuga rwa politiki mu gihugu rurushaho gufunguka. So definitely there has to be a rethink apart from defeating these groups militarily. There has to be a rethink on the political situation in the country.
that every person feels there is enough space for engagement to participate peacefully. But of course, we don't expect people still hold the genocide ideology and are bent on continuing this. nibyo rero na leta ikwiye guhindura uburyo yumva ibintu ku buryo buri wese yumva yisanga mu gihugu cye. Gusa nubwo byabaho, sinzi ko leta yakwemerera abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside kwinjira bidegembya. Kandi kuva aho habereyeho ubufatanye hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa, ubona ko hari impinduka zihari. Iyi mitwe rero yifitiye abakuru bayo bibereye muri Amerika n'i Burayi, sinzi ko hari igifatika izageraho uretse udutero shuma. Based in the Congo with their political will based in Europe and in America, that they can achieve much. There is no evidence that they can really achieve anything serious. Small attacks. Ikibazo cya nyuma Gonza, wumva imikorere ya leta y'u Rwanda kuri iyi mitwe yakomeza gutya ntibiyikoreho mu gihe kizaza? How is it going to succeeding? To large extent they are achieving goals. They are not compromising. Byayikoraho bitese kandi irimo itsinda igira ku ntego zayo. Leta iragenda irushaho guhigika abayobozi b'iyi mitwe. Iyo rero uburyo bukoreshwa aribwo butsinda, urabukomeza. Of course, it cannot last forever. Either one side will have to give in. I would think without reach. Kandi burya ntibizakomeza gutya, hari uruhande ruzayamanika. Ikindi, ubufatanye n'ibihugu byose byo mu karere buramutse bushobotse, iyi mitwe yatsindwa burundu. Gonza Muganwa, turagushimiye ku kiganiro uduhaye. Namwe murakoze kandi kuvugisha. Nyuma yo kuganira n'umunyamakuru Gonza Muganwa, twaganiriye kandi na Maître Bernard Ntaganda kuri ibi birebana no gufatwa kwa Paul Rusesabagina. Nawe afite ibitekerezo by'uko abyumva kuri ibi birebana no gufatwa kwa Paul Rusesabagina. Maître Bernard Ntaganda, turabashimiye kwemera ko tuvugana. Mwasohoye itangazo rigenewe abanyamakuru muteza ubwega ku buzima bwa Paul Rusesabagina ubufunze. Ese murumva hari icyo bizamara? Nous avons effectivement fait un communiqué de presse pour mettre en garde. Nibyo koko twanditse itangazo rigenewe abanyamakuru dusaba ko leta y'u Rwanda biciye mu nzego z'umutekano ubuzima bwa bwana Paul Rusesabagina bwakwitabwaho. Pourquoi ai-je fait ce communiqué? Nous avons une expérience. Kubera iki nanditse uru rwandiko? No kubera ko twagiye tubona ibintu bibabaje biba ku bantu bafungirwa mu kasho ya polisi y'u Rwanda, bigasoza bahaburiye ubuzima mu buryo bw'amayobera. Leur vie dans les circonstances très mystérieuses. Nous avons plusieurs cas, notamment le cas de M. Kizito Mihigo. Dufite ingero nyinshi, nk'urwa Kizito Mihigo batubwiye ko ngo yiyahuye, tukagira urundi rwa Maître Mutunzi nawe batubwiye ko yiyahuye. La police nous a dit qu'il s'était suicidé. Nous avons le cas du docteur Gasakure où on dit qu'il... Hari n'urugero rwa Dr Gasakure aho batubwiye ko ngo yishwe agerageza kurwanira imbunda n'umupolisi. Mais avec la police pour leur arracher des armes. Abatavuga rumwe na leta nta gihe batavuze kuri bene bimuvuga by'ubwicanyi kuri ba Kizito n'abandi. Ese uretse gutabariza umuryango mpuzamahanga mwumva hari ikindi byatanga? Oui, bien sûr, nous savons que nous avons vraiment un régime qui est un régime répressif. Nibyo bizagira akamaro. Turabizi ko dufite ubutegetsi bw'igitugu butitaye ku buzima bw'abaturage, butazi gushyira mu gaciro ndetse ntibunamenye gutandukanya ikibi n'icyiza. Ngubwo ubutegetsi bwa FPR duhanganye nabwo. Moral, voire un régime qui ne peut jusqu'à présent différencier entre ce qui est le mal et ce qui n'est pas le mal. C'est ça le régime du FPR auquel on fait face. Donc, notre communiqué a pour... Bityo rero itangazo ryacu rifite intego yo guteza ubwega tubwira umuryango mpuzamahanga, ari nako tubwira abanyarwanda gukanguka bakareba iby'ubutegetsi bw'igitugu budashobora kwihanganira abatavuga rumwe nabwo. Je venais de le dire, un régime très répressif et un régime qui ne peut pas tolérer l'opposition. Nibyo Rusesabagina yarafashwe kandi dufite impungenge ko ibyabaye ku bandi nigeze kuvuga nawe bishobora kumubaho. Le problème c'est nous avons peur qu'il peut subir le même sort tragique que celui des divers suspects qui ont perdu leur vie dans les circonstances mystérieuses comme je l'ai signalé. Waba uzi neza Paul Rusesabagina mu ruhando rwa politike n'impamvu zatumye yijyamo? Oui, je connais bien Paul Rusesabagina, même avant la guerre de 1994,
yego Paul Rusesabagina muzi neza na mbere y'intambara yo mu 1994 na cyane ko ari w'iwacu Gitarama muzi nk'umugabo w'inyangamugayo utemera akarengane. Hanyuma kandi nyuma y'umwaka w'1994 maze gushinga ishyaka rya PS Imberakuri, Rusesabagina niwe wa mbere wanshimiye ku gikorwa cyo gushinga ishyaka ritavuga rumwe na leta. Rusesabagina était le premier à me féliciter pour cet acte que j'ai posé comme de créer un parti d'opposition. Je rappelle, je dis que le PS est le premier parti d'opposition. Nanabibutsa ko PS Imberakuri ari ryo shyaka rya mbere rya opposition ryemewe kuva aho FPR igereye ku butegetsi. Un homme qui n'a pas sodo d'accepter l'injustice comme rero Rusesabagina n'umugabo w'inyangamugayo utemera akarengane nk'uko tukazi hano mu Rwanda, n'umunyapolitiki kandi akaba iwacu. Donc je connais bien Paul Rusesabagina comme un homme politique mais aussi comme quelqu'un de chez moi. Kuba Paul Rusesabagina yarafashwe umwaka ushize Major Sankara wavugiraga umutwe wa FLN nawe akaba yarafashwe, ese ntimubona ko Perezida Paul Kagame agenda agera ku ntego ye yo gutsinda opposition yaba yitwaje intwaro cyangwa itazitwaje? Je ne crois pas parce que arrêter Rusesabagina ou bien arrêter le porte-parole. Oya sibyo kuko gufata Rusesabagina cyangwa ugafata na Sankara umuvugizi wa FLN sinzi kuko haracyari ibibazo bituma barwana. Kubacecekesha rero ntacyo bimaze utabanje gukuraho ikibibatera. D'abord éliminer l'objectif, la cause de leur lutte. La cause de lutte, c'est que au Rwanda nous avons un problème d'injustice. La cause de lutte, c'est qu'au Rwanda nous avons impamvu zo kurwana harimo akarengane, ubutegetsi bw'igitugu. Kuva rero hakiriho ubutegetsi bw'igitugu bwa FPR, simpamya ko gufata Rusesabagina cyangwa abandi ari wo muti wo gukemura ibibazo bya politike byugarije FPR. Par l'arrestation de Rusesabagina ou d'autres que on va mettre fin au problème politique auquel pour le moment le FPR fait face. Ce qu'il doit faire, c'est que le FPR doit igomba kwemera kurekura urubuga rwa politike mu Rwanda, ikemera ko amashyaka menshi akora. Tant que le FPR n'est pas à mesure d'accepter le multipartisme, d'accepter les partis politiques qui sont les vrais, qui incarnent le... Mu gihe FPR itabyemera, ntiyemere ko haba amashyaka ya nyayo atavuga rumwe nayo, ntacyo irimo gukora gifatika. Ce qui est en train de faire, c'est essayer de calmer un peu, mais de calmer le jeu, mais il n'a pas encore gagné le jeu. Mu byaha Rusesabagina akekwaho harimo iterabwoba, gushyigikira imitwe ikora iterabwoba, gutwika, kwica abaturage. Ese ntimubona ko ibyo leta y'u Rwanda yakoze bikwiye? C'est un problème qui n'est pas terroriste ici au Rwanda. Quand on est dans l'opposition, on te traite... Ntabwo ahorwa iterabwoba. Mu Rwanda ugiye muri opposition wese afatwa nk'umuterabwoba. Njye ubwanjye ubavugisha muri aka kanya nkurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba. Nyamara ndi hano mu Rwanda sinigeze ndusohokamo, ariko mfatwa nk'umuterabwoba. Uburibu inkurikiranyeho ibyaha bisa n'ibya Rusesabagina. Les crimes similaires à ceux de Rusesabagina, ce qui est étonnant. Donc bikaba rero bitangaje iyo utavuga rumwe na FPR ishakisha uburyo bwose igutera ubwoba, igushinja iterabwoba. Kuri twe ni ibirego bidafite ishingiro. Ce sont des accusations non fondées, c'est des accusations que le FPR essayait de fabriquer pour mettre en danger ou intimider toute personne, tout opposant qui essayait de montrer l'injustice au Rwanda. Ni ibyaha bishinjwa uwo ari we wese ugerageje kwerekana akarengane gakorerwa mu Rwanda. Bikaba rero ibyaha bihimbwa na FPR ngo icecekesha abatavuga rumwe nayo. Ngaho rero ahari ikibazo, FPR ntishaka gufungura urubuga rwa politike, nta shyaka ritavuga rumwe nayo ishaka, irishakira amashyaka agendera mu kwaha kwayo adashobora kugira icyo ayinenga. Ngicyo ikibazo gikomeye gihari. Ces partis inféodés, ces opposants inféodés qui sont là pour cultiver une sorte d'opportunisme de renvol. Voilà le problème. Tant que le FPR n'est pas prêt à ouvrir...
igihe cyose FPR itazemera gufungura urubuga rwa politike tuzahora tugira bene ibi bibazo cyangwa ibyo abanyarwanda bitwa abaterabwoba. Les Rwandais qui sont toujours traités comme des terroristes. Mwigeze gufungwaho muvuga ko muzira ibitekerezo byanyu bya politike. Ni nako Ingabire Victoire washinze ishyaka Dalpha Umurinzi avuga byamugendekeye. Umwaka ushize General Mudacumura wayoboraga FDLR yarishwe. Mu minsi mike ishize Miranya wa Rudurunana yarishwe, none na Rusesabagina arafashwe. Ese ibi ntibyaba bigenda bibaca intege? Mwumva mugifite imbaraga n'impamvu zo gukomeza kurwana? Je vais vous dire, on a toujours la force. Quand on a toujours une cause noble, on a toujours Reka la force. mbabwire, imbaraga turacyazifite. Burya iyo ufite impamvu ifatika yo guhangana, imbaraga ziba zihari. Ni ukuvuga ko FPR igomba guhora yiteguye kurwana n'abahanganye nayo bafite impamvu ifatika. La cause noble, c'est-à-dire que nous, parce que nous avons un problème, quand on a toujours ce problème, je pense qu'on aura toujours l'opposition. Bivuze ko kuva tugifite ikibazo hano iwacu tuzahozaho kandi tuzahangana, opposition izagumana izo mbaraga, nubwo tuzi neza ko FPR ititeguye guhinduka ngo ibe yakwemera gufungura urubuga rwa politiki cyangwa se abatavuga rumwe nayo. Mu gihe FPR itazarekeraho gutegekesha u Rwanda inkoni y'ubutare, bisobanuke ko twiteguye kuguma guhangana. Tant que le EPR continue à gouverner le Rwanda d'une main de fer, il est clair qu'on est toujours prêt à nous battre. Peut-être que je vais passer. Wenda nge nzavaho ngende, ariko hari abandi bazankurikira kandi banakomeye kundusha. Bityo rero mboneyeho guha FPR ubutumwa ngira nti yatangije urugamba kuri opposition kandi kuva ubu nta gusubira inyuma kuzabaho. Il a ouvert une guerre contre l'opposition et cette fois-ci, Cartier ne sera pas demandé ni accordé. Maître Bernard Ntaganda turabashimiye ku kiganiro mutwemereye. Namwe mwakoze kumvugisha.